Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC Maa23 mu minsi 3 ishize basubiye mu biganiro Doha. Ni ibiganiro byari byarasubitswe umwaka ushize mu mwaka wa 2025, ariko ku munsi w'ejo byaje kugera ku masezerano yabyo, byaje kugera ku nyungu yabyo y'amasezerano, dore ko hasinywe amasezerano akurikira. Ni ibiganiro Maa23 yasinyanyemo na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu Gushyingo kuri tariki 15 mu mwaka ushize wa 2025 ibiganiro byari byarasubitswe ntibyakomezwa kubera ku mpande zitandukanye, kubera kunenirwa kubahiriza ibikubiye mu masezerano yararimo, ibikubiye mu masezerano yavugwaga muri aya masezerano. Ndetse no mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 ntago aya masezerano igeze akomeza gusinywa, ntago ibiganiro byigeze bikomeza. Byarasubukuwe rero mu minsi ishize, twarabibabwiye ko ibiganiro hagati y'umutwe wa Maa23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaje kuba bikomeza. Ku munsi w'ejo hari kuri tariki ya 2, ejo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025, amasezerano yageze ku nyungu yayo ya mbere. Basinya amasezerano hagati y'umutwe wa Maa23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bayifashijwemo n'umuhuza mukuru Kari Doha, aho basinya amasezerano akuyemo ibintu bigiye bitandukanye, avuga ku gucecekesha intwaro cyangwa se agahenge. Baganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, basinyana amasezerano agiye atandukanye. Ni ibiganiro byari byubahirijwe kandi byitabiriwe n'uruhande rwa mechanisme cyangwa se abahuza. Hariyo leta zunze ubumwe za Amerika nk'indorerezi, hariyo Afrika yunze ubumwe EU nayo yaririyo nk'indorerezi, ndetse kandi hariyo Togo nk'umuhuza cyangwa se umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe wemewe n'amategeko, nabo bari bariyo kugira ngo bakurikirane ibiganiro ndetse no kugera ku isinywa ry'amasezerano yari ari hagati ya Maa23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo rero, ni n'amasezerano yasinywe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, dukesha abitabiriye iyi nama ndetse n'isinywa ry'amasezerano, dore ko bavuze ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndetse kandi hariyo MONUSCO ndetse na ICGR mu kugenzura ndetse no gufasha mu kureba ibiganiro icyo byageraho. MONUSCO kera kabaye yemeye ko izajya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'itsinda ryabo kugira ngo bafashe mu iyubahirizwa ry'amasezerano. MONUSCO mu minsi iri imbere yemejwe ko igomba kujya mu mujyi wa Uvira nk'itsinda ryabo kugira ngo bakomeze gufasha mu gucecekesha intwaro cyangwa se agahenge mu ntambara. Ariko nanone hemejwe gushyiraho imiyoboro y'ikoranabuhanga ndetse na communication mu byifuzwaga cyane na AFC Maa23. Ubwo bisa nkaho AFC Maa23 aya masezerano ndetse n'ibiganiro byagejeje ku ntsinzi yabo. Reka mu kanya gatoya turaza tubabwira ibikubiye mu itangazo, tubabwira uko bigomba kubahirizwa n'impande zombi, icyo zabivuzeho. Ariko reba aho ngaho handitse subscribe niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda. Urabibona ko uyu muyoboro ari mushya. Icyo usabwa rero, kanda subscribe, ufungura handitse all kugira ngo tujye tubana nawe 5 kuri 5, tubane nawe mu makuru agiye atandukanye, kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe, amakuru akugereho ku gihe hakiri kare cyane, nk'uko mubibona muri iki gitondo tubagejejeho aya makuru. Ni itangazo rero rya leta ya Katari yasohoye nyuma y'isinywa ry'amasezerano hagati y'umutwe wa Maa23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Doha rero tariki ya 2 Gashyantare 2025 rero niko umutwe w'itangazo ryasohowe na leta ya Qatar uvuga. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro Alliance Fleuve Congolais Maa23 byashyize umukono ku nyandiko igena ko ibiganiro bizakorwa nuko bizakurikiranwa, bizwi nka term of reference. Rero ikomoka mu igenzurwa ry'inama rero mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, rero ICGR ari nayo yakomeje kugenda ifasha muri ibi biganiro. Rero ibi byabereye Doha rero muri Katari ku musozo w'inama y'akanama gashinzwe gukurikirana n'igenzurwa
gushyira mu bikorwa ry'agahenge mu mirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabaye ku munsi w'ejo rero ku buhuza bwa Katari mu rwego rwo gushaka umuti urambye n'ibibazo by'umutekano muke uri kubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impande zombi rero iri tangazo riravuga ko impande zombi zongeye kwiyemeza kubahiriza agahenge k'imirwano rero no gukurikiza amasezerano y'umurongo ngenderwaho mu mahoro ya Doha rero yasinywe kuwa 15 umwaka ushize rero hari mu Gushyingo 2025 rero ziyemeza ko zizashyira mu bikorwa ibyo zumvikanyeho mu bwizerane ndetse no mu mahoro. Mu bwizerane ndetse no mu mahoro niko iri tangazo rivuga. Iyi nama yitabiriwe n'abagize rero akanama irimo abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'indorerezi, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse hari na Repubulika ya Togo nk'umuhuza wemewe n'amategeko wa EU nk'uko nabibabwiye, ndetse kandi hari n'abahagarariye MONUSCO, akanama ka MONUSCO ndetse na ICGLR. Abitabiriye iyi nama rero baganiriye ku byerekeye ibintu byifashe uko byaba byifashe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imbogamizi ziri hagati yo kumenya ndetse no gukurikiza agahenge zigaragara ahangaha. Bashimangira ko hakenewe ingamba zifatika ndetse n'ubugenzuzi mu guhangana ndetse no kumenya amakuru ari gukurikizwa ku kibuga cy'imirwano ndetse n'ibikorwa by'amasezerano aho amasezerano ageze akurikizwa. Inama rero yanaganiriye ku migambi ya MONUSCO ndetse na ICGLR ijyanye no gushyira mu bikorwa aka kanama rero nemeza ko igomba gukomeza gutanga ubufasha bukenewe kugira ngo imirimo y'igenzura ikorwe neza. MONUSCO murabyumva, MONUSCO yari iri gusabwa ko yasubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Uvira, mu mujyi wa Uvira, kugira ngo ibe yajya gutanga ubufasha nk'uko Maa23 yari yabisabye, ariko bisa nkaho Maa23 yasubijwe, aho bavuze ko MONUSCO igomba kujya muri Uvira kugira ngo ikomeze gukurikirana iyoherezwa ry'amasezerano muri Uvira, irebe uko umutekano w'abaturage umeze, ndetse nk'uko Maa23 yari yabisabye. Yasabaga ko muri Uvira hajyaho uruhande rwa mekanisme cyangwa se indorerezi rutagize aho rubogamiye habe na gato, kugira ngo rukomeze kugenzura igenzurwa ry'amasezerano nuko amasezerano azagenda. By'umwihariko kandi iri tangazo riravuga ko by'umwihariko MONUSCO yahawe inshingano zo kohereza itsinda rya mbere mu mujyi wa Uvira mu minsi iri imbere kugira ngo rikurikirane ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge n'imirwano, hanashyirweho uburyo bw'itumanaho buzafasha iri tsinda mu kazi karyo nk'uko Maa23 murabizi neza ibi ngibi byari mu byisaba yuko hasubizwaho itumanaho. N'ubu ngubu rero MONUSCO yemerewe ko igomba gusubizaho itumanaho maze akazi kabo kakagenda neza. Ni ibintu bikubiye mu masezerano yasinywe. Ahangaha turacyari kubona ko mu M23 cyangwa Maa23 hano bari bakiri mu nyungu. Rero iri tangazo rakomeza rigira ati hashingiwe kuri ibi biganiro impande zombi zumvikanye ku ntambwe zikurikiraho zigamije kongera imikoranire myiza y'akanama no gukomeza inama zisanzwe mu rwego rwo gushyira inzira y'amahoro. Rero ahangaha impande zombi, uruhande rwa Maa23 n'urwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zasabwe kuba zakomeza ibiganiro ndetse n'inama zigiye zitandukanye kugira ngo bige barebere icyabateza ku ntambwe igana mu guhosha imirwano iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva ko ahangaha basabwe kujya basubiramo inama zigiye zitandukanye, kujya bakora ibintu bigiye bitandukanye, bakaganira kenshi cyane kugira ngo babe bagera ku kintu cyabageza ku mahoro arambye. Ibi ngibi nabyo byashyizwe akadomo bigaragara ko impande zombi zabyumvikanyeho. Leta ya Katari rero yemeje ko izakomeza gushyira ibiganiro bigamije amahoro mu nyungu z'umutekano n'ituze rirambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero urabona ko ari uku nguku iri tangazo Doha yarisoje ivuga ko nayo izakomeza gushyira ibiganiro bigamije amahoro
hejuru ndetse n'imbere mu nyungu z'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage bayo ndetse na Maa23 bagakomeza gushyira imbere amahoro gusa aho gushyira imbere intambara. Ndakeka ko arangaha iri tangazo risoreje. Reka nkubwire ngo rero ibi ngibi ni ukwibaza niba bizubahirizwa, ariko ikigaragara cyo ni ibintu byiza kuba MONUSCO yongerewe mandatori kuba yajya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikajya mu mujyi wa Uvira kugira ngo ikurikirane uko biri kugenda, ikurikirane uko iyubahirizwa ry'amasezerano riri kubahirizwa, ndetse kandi nyuma y'uko Maa23 ivuze ko itegetswe kuba yava mu mujyi wa Uvira, urabona ko iyi ngiyi ari intambwe ikomeye. Nyuma y'aho ngaho ingabo za leta ndetse n'imitwe yindi wazalendo aya FDLR zagarutse mu mujyi wa Uvira zigateza umutekano muke, ariko ahangaha bigiye kuba nk'ikintu cyiza cyane, bigiye kuba nkaho ari iyubahirizwa ry'amasezerano cyangwa ubusabe bwa Maa23 busa nkaho bwubahirijwe, kubera ko iyi MONUSCO ndetse n'itsinda ryabo bategetswe kuba bajya muri Uvira mu minsi iri imbere, ariko nanone ubu bwabo bemeye ko mu minsi iri imbere mikeya bagiye kohereza itsinda ry'abasirikare rizakomeza gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano, iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu mujyi wa Uvira, kugira ngo barebe aho amasezerano ari gusinywa icyo ari gutanga. Reka nkubwire ngo reba aho ngaho handitse subscribe niba wari utarakandaho. Uyu murongo ni mushyashya, uyu muyoboro ni mushyashya, ndakwinginze nyamuna n'ugenda udakanze subscribe cyangwa se udakanze like, kugira ngo tujye tubana nawe umunsi ku munsi, igihe ku kindi. Ukomeze kudutera inkunga ukanda aho handitse subscribe, ufungura aho ngaho handitse all, kugira ngo tujye tubana nawe 5 kuri 5. Andi makuru ni mu masaha ari imbere, nujye kure uhore witeguye ko turi bukugezeho ibindi bishya kandi bigiye bitandukanye. Iyi ni Kivu Update.